mukino Man City igize possession ihari umupira kurusha Man U nk'ibisanzwe ariko none kipe yaremye uburyo bwinshi bwo gutsinda kipe yateye yadominye umukino muri rusange ni Manchester United bakabaza ute ikipe yadominye umukino kandi barusha umupira guhanana umupira mu kibuga ni bitandukanye mu kibuga akora ko kimwe mu bintu Man City yananiwe no kubyaza umusaruro igihe ifite umupira kugira ngo itume Man byibuze isitinga back cyangwa se igume inyuma bagenda bakadefanda ibyo bintu bimwe mu bintu Man City yananiwe hakiri kare cyane abantu batekerezaga yuko byibuze Man United ko yabaye ikarita y'umutuku kuri Diogo Dalot ikosa yakoreye Doku aramukandagira yamukandagiye ashinze Godio reka mbihereze na mama bidishyirireho amukandagira rwose ashinze ukuguru bamwe barategerezaga yuko yashobora no gukata y'umutuku gusa niyayihabwa umukino urakomeza nibyo naringiye kukubwira ni yahaye umuhondo ntago yahaye umutuku wari uvuze ikarita itukura nyine ndi kuvuga ngo yashobora guhabwa ikarita itukura ashaka guhabwa ikarita itukura ariko bamuhereza umuhondo umukino urakomeza Man U hakiri kare cyane Man U ifite n'uburyo bwo kuba yatsinda nk'ibitego biri mu gice cya mbere hakiri kare cyane mu mutwe kubise poto hari Maguire ukongeraho n'ubundi buryo bwa Bruno Fernandes bagiye bakarata ikindi gitego nabwo minota ya mbere bagiye barata uburyo buremere cyane mu gice cya mbere nabwo nirengagije ibitego bibiri batsinze byabazwe nka offside kandi no offside koko igitego cya Bruno Fernandes acenze n'igitego cya Amad Diallo nawe yatsinze nyuma na Messi yaje gutsinda igitego minota ya nyuma nawe bavuga ko yaraririye kandi koko nta na kimwe babeshye bari baraririye ariko byo ko uburyo Man yaradominye umukino ate mu buryo bwa possession kwera umupira ahubwo yari direct cyane bafataga umupira baratakana imbaraga baratera counter attack zifite imbaraga ariko mu gice cya mbere bakiva kuruka rwose ko igice cya mbere cyarangira ubusa ku busa mu gice cya kabiri baje kuza kubona igitego cya mbere muri mukino hejuru y'ibyo bibiri bari bangiwe byo kurarira Bryan Mbeumo ku munota wa 65 yaje kuza gutsinda igitego ku kazi gakomeye kakozwe na Bruno Fernandes byatangiye kuri hari Maguire afata yari kufurayitewe na Ryan Cherki ayiteye hari Maguire garuza n'umutwe akigaruza n'umutwe haje kubaho counter attack yatangijwe na Bryan Mbeumo pasa Bruno Fernandes akora akazi gakomeye cyane abantu babonye igitego cyaswe na Bryan Mbeumo finish nziza yego cyane gutsinda igitego nka kiriya Donnarumma aba ari ibintu bidasanzwe ariko nanone uburyo yatekereje Bruno Fernandes ko bari 4-2 birukansira abakinnyi 4-2 b'ikipe ya Man City nyuma na Semenyeza kwa joininga wa batatu bazamutse Bruno Fernandes nyanga bitwereka kuri screen Bruno Fernandes areba uruhande rumwe afite Amad Diallo urundi imbere ku ruhande ho gato yari afite Bryan Mbeumo ahandi hirya afite Dorgu yari afite abakinnyi batatu guhitamo umwehereza umupira ariko areba umukinnyi umwe kuko aravuga ati Amad Diallo birani mutekereza amasegonda makeya udafite igihe cyo gutekereza ugafata decision yihuse nibyo bisaba IQ y'umupira w'amaguru iri hejuru ari nk'inge Bruno Fernandes afite yarebye uruhande rumwe yari afitemo Amad Diallo no kuri YouTube channel cyane arabireba areba urundi afite Dorgu ntabwo yari kumeza kwa ntekereza ko ufite babiri imbere ya Mbeumo na Amad atekereza Dorgu nk'umufinisha mwiza imbere yabo hanyuma arareba abona ko Amad uruhande arimo ntabwo ari buze gushota neza kubera ko akinisha ukuguru kw'ibumoso areba Mbeumo wasaga nk'umuri imbere ahita atekereza ko ari kwegureza umupira afata icyemezo nka kiriya ira ni IQ iri hejuru umupira w'amaguru kwako bira ni ibintu udafite umwanya munini wo gutekereza nkora iki n'iki ngiki ugomba kubitekereza kandi ibintu ari nka instinct cyangwa se ari ikintu ukoze utagiteguye ariko bisaba ko ufite IQ y'umupira w'amaguru hejuru nk'iyo Bruno Fernandes afite n'ibyo yakoze rero atereza Mbeumo finishinga neza nyuma zo kuza kubona igitego cyatsinzwe na Patrick Dorgu ku mupira herejwe na Kunya winjiye amasimbiye Kunya yamuhaje umupira ku makosa yakoze bira cyari defense mbi ya Man City kubera ko yazamukanye umupira Kunya cenga Nico Rairi mu buryo murushije cyane atanga cross ararangara Nico Lewis bamuturuka inyuma Dorgu amusezera igitego harana amakosa cyane akomeye Nico Lewis amusezera igitego nka kiriya muri rusange Manchester United banitsinze ibitego bibiri ku busa ariko navuze ko kubona ibitego birenze bibiri kanka 3 4 5 ntago abibeshya ko yarasa ubundi buryo amapota abiri ibitego byatsinze byo kurarira muri rusange yagize performance iri hejuru nziza muri mwaka w'imikino idasanzwe none bagira na clean sheet kwera ko
Man City bayirushije mu buryo bugaragara buri wese none iyo kina Man City umunyezamu akaba ari man of the match ku ruhande rwayo kuko urebye ku ruhande rwa Man City man of the match ni Donnarumma utibeshye niyo batamunoma ni man of the match performance yagize amipira akuyemo yagira amasave menshi niyo wabaye umukinnyi w'umukino kuri Man City rero buryo isanzwe ikina iyo baye man of the match abaye umunyezamu ntabwo tubona Ederson aba man of the match muri Man City ataruka atitwaraga neza atanga imipira n'amasist ku giti cyagakora amasave adasanzwe ariko ntabwo ari kwa man of the match kuko umunyezamu muri Man City yabaye man of the match aba ari ikibazo kuko bivuze ngo wayatatse cyane kuri byo biragaragaza uburyo Manchester United yatatse City Donnarumma arayirokora ariko muri rusange navuga yuko Man yagize performance idasanzwe buri mukinnyi wese angamuranga atimo turareba wongewe nakunyenje amasimbuye yagize performance idasanzwe wagenda uvuga kuri umwe Senelamens Daro nka save yakora ari kumwe na Daro wenda Daro ne wajya ugira amanota make cyane cyane amatanga 15 ya mbere kuko akoze amakosa ari risky ariko abandi bakinnyi bose mukino wagenda ukara defense Lisandro na Harry Maguire Manchester United yungutse kugarura Harry Maguire yagize match idasanzwe ama block kugarura equipe mu mukino composure Lisandro yafashe Haaland agira touch 15 mu mukino atuma dakira tinyagambura nawe reba ukuntu tuza kubona bamusimbuje biza kurangira bamusimbuje binjizamo Divine Mukasa sikeje tubona Haaland asimburwa muri match none nini nkingiyi ariko baramusimbuje kuko yari yibuze mu mukino atene marakora ku mupira kandi Haaland marakora ku mupira mu mufuka inyuma mu gakapu inyuma aho ngaho ukajya hagati mu kibuga ukareba urushagize performance nziza cyane yatuma uruhande rwa Semenyo rudakora urareba hagati mu kibuga Casemiro na Dorgu bagize match idasanzwe nabo Sone nagari Dorgu ko bimeno bagira match idasanzwe Meno yahinduraga umupira na composure ya technique afite yongeye kugaragaza twonye kubona Dorgu ku bwa Meno ku bwa Erik ten Hag Casemiro agira match idasanzwe nawe asave ikipe azana kuba umukinnyi w'umukino ko nawe man of the match wareba Dorgu match idasanzwe nawe yatsinze igitego ariko agerageza na impact mu mukino remereye imbere finish idasanzwe Bruno Fernandes ku 10 ntabwo asanzwe njya kakanya sinzirimba nabandenge mvuze ko ari umukinnyi wagati mwiza muri Premier League Bruno Fernandes muri Champions Premier League ntandi umukinnyi mushaka ko creativity yiwe afite n'imibare no narenzaho ibyo akora ibintu ntekereza kabikora mu yindi kipe itari nka Manchester United bya bintu bidasanzwe muri championnat zose zo ku mugabane burayi amaze gutanga imipira ivamo ibitego 9 nyuma ya Michael Olise umaze gutanga imipira 13 wabikoze ku munsi w'ejo kuri match yabo na Leipzig agatanga assist 3 avuye kuri bench erega ntabwo United ntabwo ari ikipe ifite abakinnyi babi abakinnyi ifite ni class A na B+ ku mugabane burayi class A barimo world class player nk'ano ba Bruno Fernandes ni world class player cyane uvuze ko Bruno Mbewu mari B+ ku mugabane burayi ntabwo wobeshye rega niba ushobora gukina muri equipe nka United uvuye muri Brentford ukaza imibare yawe n'undi ukabona ko ukomeza kuyisubiramo class B+ ntabwo uvuga ko ari hafi aho ngaho n'abandi ba Matheus Cunha ni class nziza aba ba Patrick Dorgu n'abakinyi bakirwa no kwimpressiona ku rwego nko kuri club nk'iya Man U ariko n'abakinyi beza bano bakobi Maino n'abakinyi academy graduate uri muri equipe nka United ntagare equipe mbi Senelamens umuzamu mutoya uri kwimpressiona mu hazaza kaza wari umuzamu mu magaba make Man ntago afite squad idasanzwe ariko ni squad nziza mugiye abakinyi bagarutse kwa ko nko minsi yashize rubwo ifite squad mbi pe cyagiye abakinyi bagiye mu gikombe cya Afrika bafite rizi mureza bahari Maguire bose bamadije n'abakinyi beza baba captain hari Maguire ni equipe nziza muri rusange ngiye nabonye hahindutseho ibintu nka bibiri byibanze cyambere spirit abakinyi bafite ibaturutse mu biganiro baganiye n'umutoza speech umutoza aba yatanze icyo aba yabaganirije uburyo bamwakiriye response bagize kuri tactique n'icyo umutoza yifuzaga bitabikoreka ko umutoza ibiganiro agane nabo babyumvishe vuba icya kabiri tactically ngiye niho mvuga no nshaka gutinda Manchester United yari well organized defensively offensively animation y'umukino uko ari buze kutwara creation bagize no kuba clinic imbere y'izamu kuko City kujya muri possessing na kuriya ariko nyuma mukavamo chance mubonye mukazibyaza umusaruro bwana ni equipe yari well organized yumvikanaga neza icyo ni travail bikomeye ikindi wakwibaza ngo se nyine akabakinnyi ari babandi kandi ko nta byumweru bitatu biciyemo umutoza wabatozaga agiye
kuza kurisipondinga kuriya muri deribi icyenda bamaze gukina bagatsinamo iya kabiri. Attention, iyi ni message ni travail mutoza aba yakoze ariko n'abakinnyi ubwabo bakikoraho mantaroma. So rero iyi ni match biri buze gukinirwa cyane cyane muri bataille psychologique psychological battle, uko abakinnyi bari buze gutegura umukino ubwabo, uko bari buwinjiremo, uko bari bwitange anticipation bari buze ko bafite umukino, uburyo nyine iminota 90 zo kwiperforminga. Performance wise navuga ko ikikwereka ko equipe iba yahinduye mood, iba yahinduye umutoza ndetse n'abakinnyi bakamwakira bakamukorera nibi ngibi. Navuga ko ni match mu by'ukuri batanzemo kado batunguye isi. Ni Pep Guardiola warubizi neza ko agiye gukina Arsenal mu rusha 6, abizi neza ko agomba kuza kugerageza ikamwe akayegera. So ni match navuga nge na credit umutoza Michael Carrick ariko n'abakinnyi bo bwabo. Ikikwereka ko nta garuka abakinnyi baba ari babi. Impamvu twanaga ira performance itari nziza under Ruben Amorim ni iki? Hari uburyo abakinnyi baba batiyumva mu bintu umutoza arimo gukina. Je nicyo kintu bitusobanura kuko ntabwo bavuga ko hacemo ibyumweru bibiri byonyine hagiyemo derby ya Manchester derby ku ikipe nkuru iremereye isanzwe batsinda inashaka igikombe yari imikino 8 bari bagiye gukina derby ya 8 baragiye gukina Man ifite imitsinzi imwe yonyine. Urumva itukwereka travail mutoza aba yakoze n'abakinnyi yakoze travail kubera ko Man yasaje nk'icyo cya mbere ifite ball possession cyangwa se kwera umupira kwa 28%. Kandi yari yamaze gutsinda ibitego bibiri byanzwe yabiremye mu buryo bwa offside kandi byaro kuri koko yaruza offside ariko nyine yaremye uburyo buremereye nyine bwo gutsinda. Ntabwo kugenda mukageramo hari imbere kwa Man ntabwo kari kashaka ikipe yiwe iza gukina ngo ipasanye umupira amapasi 25 pa batsinda igitego. Yashaka ikipe ba direct, yashaka ikipe ikira umupira uri direct cyane 100% nyine bafata umupira bahita bapenetra binjire muri box babyaza umusaruro. Ibyo bakoze kandi babyaza umusaruro. Nge sinavuga ngo aka kanya twabonye ko umutoza yindi ibintu 100% Manchester United. Ntago nayivuga kubera ko match nk'izi na performance nk'izi kuri Man twarazibonye mu gihe cya muri inshuro nke. Urugero kuri match Liverpool itego 2-1 batsinze Liverpool nabwo batavuga ngo barusha Liverpool possession ariko batsinze Liverpool mu buryo nyine ubona ko bayishuye performance bakayidomina kandi bakagira performance nziza yaba defensive na offensive. Bagira match nk'izo ngizo. Hari izindi match bagira performance bagenda ubara gutyo zibarika. Aka kanya ntabwo tuvuga ibintu byahindutse kuko ko ntabwo babera kuri match imwe gutyo gusa icyo wabara by'aka kanya byo Carrick yarinye equipe neza. Noneho binahurira nuko abakinnyi bari muri position uvuga ngo buri kinyakino yari umwanya mwiza yishimye kuko kubwa Ruben Amorim abakinnyi bagaye mu mwanya batatagama 100% ko bagapfa kubitanga kubera ko ari abakinnyi beza. Bruno Fernandes urugero yakiraga hagati mu kibuga bakamukina ku 8 ariko bura umwanya mwiza Bruno ni 10 turabizi. Ibyo ngibyo nagaruko Ruben Amorim yarabyanze nuko nawe atarafite abakinnyi bahuye na system ashaka gukina. Ibyo ngibyo kurande rumwe aramwumva ariko none bikabangamira abakinnyi. Dore urugero system ukurikije naga cyo cyari system icyo ntabwo cyari system ragato kandi abakinnyi bamwe bari gukina mu myanya bishimiye nkuko bisobanura. None se ibyo ni byaza nabyo kazambwira impamvu icyo batari system nuko iyo uzanye umutoza afite system akina ntabwo mbwira ngo hindura kubera abakinnyi usanze ahubwo wowe urahindura kuko wamwizeye ushima ide yiwe urimo kundira kubona abakinnyi akoresha muri system bafite banza wumve umutoza isi yamumenye baramuscouting amakipe aramushaka runaka nawe uramukunda kubera system akina arakwereka ati nzakina abakinnyi bayikinamo uramuzanye kubera ko umusaruro ubuze hindura system kugira ngo ufitinge mu byo akina. Ibyo nibibaho se nuko wowe waba uririmba ukoresha microphone imwe hanyuma nkazongera ngo ahanga rero nkagushima avuga ngo ngwino kandi iyo umuntu aganira navuga ati nta kibazo agikoresha micro nahagera ukatubwira ngo koresha micro y'umweru kuko niyo ahanga nizo dukoresha ntabwo ibyo ngibyo bibaho. In simple word hahindutse iki ko abakinnyi ari babandi ikintu cyahindutse ni spirit n'abakinnyi bakinanye imbaraga. Ibintu byanditse ni byinshi uretse yuko Manchester n'umwanya mwiza w'abakinnyi yakinaga uretse yuko nta ikindi kintu cyanahindutse abakinnyi benshi bagarutse. Ubuka ko Manchester United irakina Amadi yagarutse Brembo yagarutse harimo none ngubu ejo bundi bajya gukina sindi kuvuga izi match ebyiri zonyine z'ubundi ndavuga
iriya spell ya Ruben Amorim njye nicyo nabanye najya muri rusange yose muri rusange no kwa bakinye babifitingamo spell ya Amorim ubundi ni ikibazo cyuko aka kandi twakunda turagana kuri Amorim wirukanwe utakiri mu ikipe kandi umufana wa Manchester United yakora ko yishimira intsinzi ikipe yabonye ntabwo Man yatsinda ngo ujye ugaruka nko kubona ikibazo ari Amorim koko Amorim kugisubiza ikibazo cye ndimo gisubiza ahubwo we ntabwo ushaka kubyumva mvumbwire Amorim ijya kiwe ntabwo cyari system kuko umutozo w'umuzonyi system akina ahubwo ntabwo yari afite abakinnyi bo gukina muri system ikibazo cyoroshye ariko none bahari ntabwo bafite bari bahoraga na system ibyo ni ibintu biruza garuka mu buyobozi ko ntabwo mani izagira performance nziza ogorere ariko yabonye ko bare ku mutoza kubera yuko equipe yakora kuri Amorim yagize ibibazo bibi byo agira n'umusaruro udasa mu bitabara mu ikipe ya Manchester United result mbi mu mateka yayo ariko none ntekereza ko akanya umuntu yakabaye kuba muri present kurusha yaba muri past kuko hari impamvu nyinshi wasana zatumaga Amorim agira umusaruro ibungu bica kwishimira gihari nukura ko byibuza nkuko twanagiye tubibona na bamwe babivuga abakunzi ba Man bati byibuza twizere ko ibi umujyo uza gukomereza hose ngo nibyo guhanga amazi kugira ngo byibuza equipe ya Manchester United inarwane ko uyu mwaka yaza mu equipe ane ya mbere kuko ubungu babisebetse cyane kuko izina Man tuvuga ngo izagikina rimwe mu cyumweru urumva mu marushanwa yose aba ku mugani wa ndetse n'imbere mu gihugu ni Premier League gusa igiye gukina hasigaye imikino 16 ya Premier League ahantu hose ni Premier League gusa bagiye gufokasinga hasigaye imikino 16 United iri ku mwanya ubu ngubu wa 4 sibyo wa gatanu umwanya wa gatanu Liverpool yasinganye wa gatanu numva difference irimo ni inota rimwe bisobanuye ngo igihe izindi kipe zajya kwikaranga muri za Champions League muri za Carabao na he hose wowe uzabukina irushanwa rimwe kandi wagize n'amahirwe abakinnyi bagarutse bose benshi barahari ubu ngubu njye mbona nkurikije spirit twabonye kuri match y'ejo ukanareba uburyo abakinnyi barimo gukina ku mwanya nyine buri mukinnyi urega abatoza hari ikintu aba expert bavuga mu mupira bavuga bati nta mutoza ukora maji zikorwa n'abakinnyi ibe icyo bakora ni ugukina ibyo we wababwiye byabo umutoza akora maji nta mutoza ukora maji nyuma y'uwo mukino wo tuve ku kiraro yaba indi deba yatuma tutasoza aya marezita tujye ku kiraro